Kathar sarporong rongker karklipon. Long kathar mate kathar sarporong rongker karklipon. Nifai Kristiani lakhain ko resi Borjan constituency ka parlo. Long kathar mate kathar sarporong pining ningkan surihin rain ko rake thoma farman. Rong isi me phun me et pen lapen choklem chodam meji aphan rongker rong op. Arna marni aphan kachipa me ke thok ke jir pon. Bangso rongker karklipon along korusar pen ang pachini duna tengki pining ningkan a farman karklipon lang thelang pong lapen bomur bokan anta mesen pusinang pachini dun. Rongker karklipon along Karibiang long autonomous council EM Surjorong phar abarim Karibiang Autonomous Council EM Jaban Chandra Pathak Chandra Katha Rat Cyclem Bang Kese Lamding Road BDC Mepura Ju England Kathar Sarpo Arong Asar Vinod Kathar Lapen Kathar Sarpo Arong Adon Mekar Man Penge Doke Thegiding Atum Chetong Dun Karibiang Long Autonomous Council EM Surjorong Pharpen Long Kathar Arong Pen Hidipi Kacheleng Podatawar An Non Kebang Ji MP Kiliga Prang Selam Pon Put Pusilam Lamthe Chechak Pon Hanjang Lang Sobera Egyptian Dong Pi Nang Kilo Abirta Malum News kilometer krepli pusi nang hano dili kecini ne tak kilometer pandon neta lale pinang pusi chief minister ko bin na bangke labang si pilun lo nasi la tum estimate ka do selam lo la si chief minister ki puoteng li puotang te non la 2024 MP election a prank cheng wek nang yi pusi lang itu nasi la so cheng nang yi pulo nil tum si dia condition da pilun lo je apag le tuar claim bi pustame local contractor nang lo la jeng kwan ma kiding kilometer krepli do